Kokpit i upravljačka konzola gumenjaka Bura 6.7 smješteni su na sredini plovila, s prolazima s obje strane tako da se putnici bez problema mogu kretati i za vrijeme plovidbe. Konzola je relativno uska, baš zato da bočni prolazi budu što širi, ali ovakva je dovoljna da na nju stane sve što skiperu treba za sigurno upravljanje plovilom. Instrumenti za kontrolu i upravljanje motorom su na gornjoj ploči odmah ispod vjetrobrana. Na lijevoj strani su osnovni prekidači navigacije, rasvjete kao i dodatna 12-voltna utičnica. Vjetrobran gumenjaka Bura 6.7 je od pleksiglasa, a iznad njega je polukružna inox zaštita, koja je ujedno i odlično postavljen čvrst rukohvat, koji dobro dođe skiperu, ali i putnicima dok se kreću bočnim prolazima. Naravno, u sredini je kolo kormila, a desno u visini kormila su ručice komandi motora. Od opreme tu je još jedino radio smješten nisko s lijeve strane kormila. Pored instrumenata motora i ploče s prekidačima na gornjem dijelu konzole, više i nema mjesta za ugradnju neke dodatne opreme. Međutim, ako bi se ploča s prekidačima spustila lijevo ili desno pored kormila, na njenom mjestu mogao bi se ugraditi neki manji ploter ili fish finder. Stup konzole na gumenjaku Bura 6.7 je dobro ergonomski oblikovan. Gornji dio je malo zakrivljen prema nazad, što znači da skiper nema problema sa smještajem nogu dok sjedi, odnosno stoji za timunom. U donjem dijelu je vodotjesna portela kroz koju se može pristupiti unutrašnjosti konzole. Dobro je rješenje da se u isti prostor može pristupiti i s prednje strane kroz klupu, jer kada se na prednjoj strani konzole podigne sjedalo, imate dovoljno mjesta za pristup svim instrumentima i instalacijama s unutrašnje strane centralne ploče. Osim toga, u ovaj prostor smješteni su akumulator i glavni prekidač, a uz njih je ostalo dovoljno mjesta da se tu može smjestiti još poneka sitnica.